yam nungai tabani ai su video clipping singdu mulakanda yam laiba kibe su yam nungai tabasi na hangi airport masana pi su pami na pi ma ngang masana su pami duga ngang duna madu daida moi duna madu khut thari ba kano mahung karino khoi ki society si some things ai hangkat ni giang ba mathok ta na hangi thogdok amani du ai strongly yam nungai te yam kaina khut thaba khotpa du budi ai legal action logani adu madugi movement sagal liba leaders sing akoi identify tawrani sugumba anti government anti nationals aduga anti way boy khoi any kainom tar ko dekte yek kani na leiba kangu gise satro gere anyway gere masi identify tawrkanda youth sing da akoi hayang moi gi service career yam thina sokani akoi police verification hayang service sama to police verification loi lakani aduna khoi is and every police station da high bus maina crime da senaba che PFI ben tawro kare ko Popular Front of India ben tawro kare ba sai da ma pung yamna loud na tawro ma kholam ba tawba maya dunia da ni tawro evidence phanga kan ai khoi gu ju si slightly kana gi guidance ma kha da walk to bo kana na karino outlaw samna da ba observe to aduga outlaw samna ga walk to rumba anti-national ki da sokulam ba anti-state ki da adu ma tawr ma ga de hayeng moi na di like tam me koi lore na like tam ba loi ro matung da sumoi service da bera le ne sima de ai gi instruction pasan le gra state amam da student gi body lai ba sim tangai khade adu na bo khoi election to do ni akoina na han election ni thoi du so ina han haje gre jaga khara da khoi gi kano si khoi gi kari hai nomination papers munna ba yor ko even atai natta ba ai sida media da paning de atai maming kari kaino senar kan ki han ma pulam yor ko gi masi khana batare soina batare na tor kan khana ba haura bani ma phang an group nai madu tau batare ha ni ge thok pai khujik su koi ngasi hai no ni sta dum madu tong na bo hona